Kani kadika pati CCTV. Kasenjuk kirang ba snong na kasnong Tyrso bat snong ba marjan kum ka Amur sopho bat kiwi bat kumjuk ki dukhat ka Tyrso Valley Wildlife Protection Society haringkat ka jingiron lang MLA ka Mauti constituency ba Julius Darpang khandai tarik naiweng kila pentip ba ka Amur Falcon Festival kan long khatwei tarik bat khat tarik mentau banai kanika festival kan long ngajing tumu ban kitieu kam jungok kai perthei bat kumju ka jing piang buram mi kisem Amur Falcon ula wansa sisien sisnem haki benta jong kasnong Tyrso Amru bat kiwi kisnong kitai kisem Amur Falcon ki wanadu ki benta kari Siberia haka jing cengai ka bapalat arpuar hajar kilometer bat kilas dang poi nadu katayo ba jong banai risau baladap nakaliang kidakot ka Tyrso Valley Wildlife Protection Society ba los nongpo bolong secretary perbabat ekakam kum presiden ka senjuk kirang ba snong lapen pa ba kisnong ha kitai ki jaka kisim kia ban pelait nakajing penyap jong kibrioi kitai kisem pada itu pakajingwan kinong chung akai perthai kalakot pelat sis pangut kulawan sa lupa nak benta ka festival ti lomba ka de program makriti ba ki we poi prolog badon po bring nu trap kinawan ne sabar ha ba kin ai musimlem ya ka suiti kom juru i rumai sinong jong ta thai ba lomba juga tang thai pe ba kin telang Kani kadika pati CCTV.